kalman laeng. Programang ingkapakangigan kada kiti nagtutuma pakasalitaan tibiyag kinayat akas lang napasamak laeng iti kalman. Aping amin nga ditay amuno anyat mapasamak itun bigat. Tapno dayta ko mga aldaw kat saan ngagbalil nga idilaeng kalman. Papagayam mawisan na kayo nga agsurat kan mga ipatulod kada kiti pakasalitaan nyo tibiyag kinayat ada yung tukulos malipatan. Anapasamak iti kalman laeng. Kaya patulod jo iti dayto nga programa kat maibasa da kita pakasalitaan nga pakaadawan iti adal liwliwaken pagsarmingan tibiyag. Idi kalman laeng. Sagudahin nga ti surat iti kalman laeng di pakasalitaan ni Frankie, iti panangisurat ni Saldi Codal, iti San Nicolas Siglos Norte nga napuluan iti ipatpateg ka. Idi kalman laeng. Idi kalman laeng manong nemi, tamadandanagan ta ibagakid din ni Katerina nga asawak nga saan nga makaangis. Igem na dakkel nga buksit na iti agliman nga bulan nga sikug na. Ti maikatlon nga bunga mi. Isot ti maikatlon nga anak mi manong nemi ti agdama nga sikug na. Pa, itry na ko sa di hospital, marigatan ako nga umangis, sumkan man iti asmak. Alawan bakit? Intang arodan. Huwin alis to ang pagandara man tilugan. Dumagdag tirik na. Napardas nga naglugan iti sidecar iti tricycle apampasadak. Ngem, anak ti Diyas ka nga lugan sa sangkid din nga agandar. Apaunayin. Kasta ti sakit ti motor no di pa'y bumara, alakit kugtar. Alam, gandar ka na, gandar ka na, gandar ka. Matarantaak manong. Imbang na nagandar mo't laing. Intaray ko iti kasidgan nga klinika, iti ilim nga San Nicolas, na imbag taadan na pribadong hospital. Ngem ti adat na kat nangina ti singirda. Iti pagsayatan naman ng nemi asideg nga paging kamangam mi ti pasyente no emergency. Nang rura no kasto yung emergency. Kaya din sigida mat nga tinamingda ti asawak di ti doktor manong. Iti matamingdan ko na ti doktor. Agananat kayo, Mrs. Amumaten nga da sakit mo iti puso. Kinon na ti doktor. Kalpasan nga na napagsimpahan na tirik na ni Catherine manong. Awayo, sagudahin ti resulta ti 2D echo laboratory. Pakasegnan ti pusom. Kaya agbarado nga orat. Nga makaigapo nga saan ka nga makaanges. At narigat, nga function, nga circulate ti dara. Kinalabit nga dapakainaigan ti kidney. Nga kapsot nga mangiduron iti ken mangbumba tapno naanais iti taray iti dara. Kumakit saan ka nga magsikog? Kumakit saan ka nga nagsikog pa, Mrs. Tamabalin nga maapektaran ti kasasad mo. Amom ti tao nga babae nang babae nga dasakit ti puso na may parat kayong kuha na taganak. Ngayon dito yung tibay katlong anak yun, hanggang mabaling at paggad kakabayatan ti panangipas ngay mo. Iti adat tiyan mo. Ngayon, doktor, kasi na ko nakitay, may katlo da ito yung sikog ti asawak. Nakalasat man didi. Kinunak. O agad agyaman ti kinaapo Diyos ato, nakalasat ti asawam. Iti namin dua nga peggad. Di ko na yun nga di kay pinalagipan. Ala kay nga ala, at api sakit pusod anak, asawam. Ngayon wala. Agkararag tayo. Ti Diyos, ti kagrunahan nga makaispal, iti asawam. Kasta idi manong name iti panangilawlawag ti doktor. At panagkabakken panagdandahan ko. Manong name kabayatan nga dahi ti ospital, ti asawak. Diyak maliklikan nga di malikip, tinapalabas. Ti manglagip iti kalman laing. Tricycle driver kapaspasadak tricycle di siyudad Tilawag iti mamaamok ni Catherine.
Sa jedap ayan idi, ti magustuhak nga pagalaan ti pasahero. Di talaudan di PNB manong amom deta. Philippine National Bank. Dapayan, di tatayan ti pasahero na pag-alalak mo pa. Di ta ti terminal, ti jeepney, apang pasada nga ruta na lawag sa Nicolas. Agramanding ras, baya lawag. Dito nga diso ti proper center ti syudad, nga adu ti pasahero. Asidag naman ti City Hall manong. Asidag ti City Hall, Justice Hall, ken di Provincial Capitol. Sa asidag ti pagsinyan. Kahit uso pa lang, idi manong namin ti pelikula, iti movie industry. Alisto ti pilaan kat nalabit, wano mabiit nga makargaan, dagiti agpasada ti tricycle. May isang estudyante a babae tinagbaling nga pasahero, iti daytang aldaw manong. Agsapa idi, oras ti alas 7. Iti panagsasarek ti panagbasa. Daytoy tinangrugyan, ditoy nga mangrugi no kuha ti kaado ti pasahero. Tay busy nga first hour ako nada. Nadlaw ko manong nemi ti pintas ti pasahero. No kuha kitalyaw kisuna. Kastoy man at gunggo namin nga tricycle driver manong. No napintas si pasahero mi. Wow. Kaslasaan kami nga tricycle driver. Kas kam lagi imagine. No kuan talyawag ti sarming nga naipasango ken kuha na ket malangab ko pa iti banglo na. Ti kaya muom nga banglo ti puloy iti angin kabayat nga agtartray ti logan. Paano mading? Sinaludsod ko. Ure no amok ba tinuporme na manong? Sa DWCL manong. Divine. Ama. Kabisado ti destinasyon ti pasahero. Kabutan naka-uniforme manong. Basta divine. Nakitin ti panag-uniforme di kaya dumamanong. Nagpamyano na masapol nga surutek ti kad nga dalan ti tricycle saan nga mabaling nga lumasa ta kiti Rizal Street. Agbalasiwak lang uno ti highway edi maidanon ko manong nemi ket iyawat nan ti pasahero iyawat nan ti plete na. Thank you manong kinunana mabay ti sango ti gate ti college bay amo nating libre insungbat ko. Kinampudno na manong nemi ket damo ka pasahero ilibre sexy gawin manong ni pintas na banglo. Ang ko pinapusatan ng libre ko na akon. Ng amazing tanu apay nga kayat ko ket din nga palibre. Ket damo. Nilagi din na iti makmakan ako nada. Tadyak mat ugali tagilibre manong nemi nalabit gubway ti makuna nga bileg ti gasat. Uno destiny ako nada iti English. Tamariknak edi manong nemi ti panakabatum palani ti pusok. Na love at first sight takken ko na. Adin ko, pangasim, dili mo baling nga maamon ti cellphone number mo? Isula pagplete mo. Okay lang manong. Kitinruar na ti cellphone na. 3210, ti cellphone na idi pa lang manong. Nalabit, sana may kabesa ti numero na. Ta pinindot na manong nimi sana kinita ti cellphone na. Ket imbasa na ti numero na. Indruar ko met ti cellphone ko nga iti slim bag ko dedi pa lang 5110 manong analog with the antenna ti cellphone ko. Impisit ko met dagiti numero kabayatan ibasbasa natin number na 0908 pinag-ring ko ket nag-ring ti cellphone na. Anat matay-daya managam mo ding Catherine Sakman di Frankie. Kerin ponbuk ko manong nemin ti number na idi pa ilaeng ngabus-busin na andak dagiti padak nagpaspasada. Paday! Hey! Pakidisturbo ka! Ika na! Ito pala ka! Ano pala ito bro? Ako sunadam lang nga napindas na pasahero ng estudyante. Baybayakan! Ilan! Sorry. Walang pala cellphone number naman. Makadisturbo ka, nakadungalugan, naka-traffic bomb. Pasensya ka, pare. Nilangit nga minin, nagkusunada ka di may sa babae. Come what may, oran mapaspasama.
Ay nga tinawagak ni Catherine, idi agin inanak, ngagpalpalpak, kalpasan ti pangal daw manong. Na mga anak mo kuha ti karinterya sa mapanag agpalamiis dita Marcos Stadium. Ama, napariir nga min sa jay. At dali kita idalakil nga akasya, nga asidag itinaladan, kit nagmayat ti maturog. Kasto ti biyak may paspasada manong. No, ginana kami. Income dita Marcos Hall of Justice. Naman lang or ita, kita dalakil nga akasya. Hello? Hello? Kumusta ka, Catherine? Sige na ito eh? Sige ni Frankie. Diyak pa nga min ipunbok ti number mo eh. Ano, Bram? Madama ti lunch dito kantin? Sorry, nadisturbo ka mo't nga rin kasta ti pandangan mo. Dan na rin akong malpas amangan. Okay lang. Oray nak tumalim ha. Anya ka tinga oras ti ruwar mo? Last subject mo? Alas 4 na malpas ti subject ko, iti accounting. Kasta gayam. Ano kami ti kursong? BS in Commerce, Major in Accounting, third year kon. Wow. Dandali ka kami nagturpos. When? If God permit, paluwas ni Apo. Sika ka din nga gadada? Saanin? High school lang din na iridwar ko. So nga sa pulang nagpasadak. Tapos nung matulungan digiti naganak kanyak. Kaya na makatulungan ka digiti upat nga kakabsat ko, iti panagadal digito eh. Huh? Nagsiat ka nagkabsat nung kasta. Ta panunutem ti masakbayan da. Yung beses nga magim ti pampanunutem. Owen, siya kami tinauna. Katurumbeng nga badangak datatang kinanan ko. Siyempre siya akong nagsakripisyo. Kasto ti magunod ti nauna. Nagsinagad, ti pa nagamamumi di kangay masansan nga ilugan ko aging gaasya kun ti pernamente nga pagluganan na. Pernament kunak, tarumbeng nga tawagak. Ayam mo. Asiday ka kon, oran naklabit, kunak mitno ka. Nalbasan na klase, kaurain ka. Nakadado dito iti umay umasidag kanyak nga tricycle driver nga pagluganak kumang kunak nga ador urayek. Urayan naklabit ha? Agan anos ka, adda ako, nasiday ka kon. Kasta manunimi kaslasyak met kakayat na pagluganan. Mutual relationship adda idinriknak kan kuwana. Ngam tsaka mo takasla mabainak amang ibagay tiriknak. Nalabit. Kasta nga tamat manunimi ti barikriknana. Agin babain. Adda nga tamat nalimod nga riknana kanyak tanuawan. Apay ko mga orayin nak. Nga siyak ti pagluganan na. Gabuta libre kasta. Tsaklamo manong nemi ngem ti pagsayatan na no tawagag isunak at sumungbat met insigida nga reply no teksak. Kas ko anong gawa mo agdigdigos anong shampoo mo Palmolive wow. Kasta manong nemi ti kaadat serbina da cellphone na naragsak no reply iti text ko. Kasta tamat ti mariknak kani Catherine manunemi no reply kadag-reply umanay la inspirasyon ko iti panagpasadak kayat ko idi manunemi pariknat panagayat ko ngem kasla ibain ko ti kasasahad ko tamay sakla nga tricycle driver manong ket isuna dandali na turpus may santon nga professional adayon ton ti kapwa agwat mi manong. Inspirasyon ko ni Catherine iti panagbasak o panagpasadak ko na kuma banag nga nakaragsakan nagrirakkel ko. Ninayonak titid ko nga boundary tilugan, boundary ko nagtarumbeng mangtedak iti inaldaw kadatatang kininanang. Isudat baging kalkaligagom kumatang iti tricycle. Isuda iti tinanging kaligagom matang iti tricycle with franchise. Inlako ni tatang ti may nga lute at tawid na kanagiti lulumi. Dayta tapno anda kano ipasadak. Ta saan kon nga tapno sa anak nga nagbasan.
Kitrumbeng nga tumulong nga iti panakapaadal di kiti kaabsat ko. Iso nga bagig amin na panawen iti lugan ko. Naited nga para kanya. Kitrumbeng pasnek kutek pasada. Ket aguber tamak pa yun raduma. Kahit kung asawan manong, agpasada aktel daw, ken rabii, double job, ako nada. Kahit iti sumadlaing nga trabaho, tanapiksa iti panagpasadak karigidi panangwen. So, ang ingutek kanipatpatig ko ti tricycle kumanong. Imbilang ko idi nga may sa napateg nga tawid, dahi nga tricycle, tanangina. Agasam takatugad ti may sa nga solar o naluti ti balor na. Tanangina ti Frances ti lawag. Nung malagip mo manong name si ka tinatutukan idi nga magkita ti franchising iti tricycle, idi ta konsehal ka iti syudad. Ket na siya at unay ti pamalakad mo. So nga adu kami nga tricycle nga mangayat nga ng butos idi ken ka. Si ka idi ti idol me. Malaksid nga idol da ka iti napintas nga panagibasam ti programa ta magustok idi ti igdengeg iti love letters. Yan. Data idi ti programa nga letter reading nga love letters sakbay nga nagkonsehal ka. Idi dita DWRI. Ken idi saan kan nga konsehal napanak ti lagip ti napalabas idi na. Idi kuan idi nag-retire ako ti radyo napanak ba ti kahapon lamang. Sak nagsubli ti lagip ti napalabas ita. May isa ka tricycle driver manong naming nga mangitugtugo ti transistor radio sa dinumantayan mong estasyon at daklat ang dumdungig ken ka. Nagmayat ngamin tagdengeg makapaganas ken makapaina na. Kasta ti pa nagtayak ti pasamak ti biyag ko ken gana nagrayo ken nagpudnuak iti panagayat ko ken ni Catherine. Naawis ko idi manong naming nga nagpasyar kami iti Rizal Park. Napintas a pagpasyaran idi ti Rizal Park manong apisaritan. Malaksid nga adda nalawa nga pavilion nga pakaangayin ti pasken adda pa swimming pool. Pool nga para adult ken adda met para ubing. Nalamis iti sakop ti parke ta adda kiti adu nga narukbus nga kayo kasi tinara mahugani ken daduma pa nga nabiskit nga kayo narukbus akas akasya nga nakaipas di kan digiti nangangato nga cottage digiti monkey house sa bali digiti Crown Cottage at may basit nga zoo wano nakaipupukan digiti endangered species nga animal kas kadigiti napintas nga tumatayab. Iti Rizal Park manong naming daton ko ti panagayat ko ken ni Catherine. I love you, Catherine. Kinunak manong naming diadda kami iti monkey house. Iba't patek kami Frankie. Oh, insumbat na. Kadya ko na sarkidan tiriknak manong nemi kat inarakop ko sa naglandip dagiti bibig mi. Naginarakop kami sa naglanang tinakapapaot dagiti bibig mi. Kaslanda kami ti may sa ngayuyang ti paraiso kat sinisip ko dagiti sinisip ko ken ninanam ko ti samit ti abukayen adiro ti bibig na. Ti ayat akabulon iti ragut te kunatayo nga rugso tirik na nga kadagidi agon daway na labit no addaman makakita kada kami isuda ti saksi dayta pamatig ket mangmangig ko idi ti kasla panagkanta dagiti naruway nga tumatayaw na ulit-ulit manong name iti nakpanang nanam kadagidi bibig huwain manong name ket ipabusoy naman ti arakop ko nga nairu nga dapayan ti dakulap ko iti barokong na manong nemi. Frankie, pangasim nagpatinggalayang ti kastoy nga kahit ko't makaturpusoin kadagurik ako ma kinunan talagamit
Ngunit mo, baka halpasan ni Rizal Park. Kada datan doon di kwarto ti may isang hotel. Kasanak to nang makapagkit-kit. Nang runag at karurog suhak. Nang runag at nagbara na kinibibig mo. Frankie, huwag. Di naksulisugin man. Makaorayak. Uwin lang. Gapo ta ipatpatig ka. Siga di gapo natapno agragsak ka ng piyagak. Sangga ka natin. Agpatinggalang di arakop kinagek. Owen, gusto nga lapay maminsan pa eh. Frankie, Frankie, kasla kayat kun san eh. Frankie kayat kun eh. Sika man nagkuna ini nga, ay itay nga sampay nga mabalin. Manong namin nga talagang awisik isuna nga mapangkamag hotel, sumahurot lakid di. Nga magpagpakaasig ang patinggalang di kasi dyan. When? Dagal nga min respeto kay ni Catherine, husto ora isuna, rombe nga self-control tibagi, Kendrick na. Narigat, nga masulisog, kan maidwaya, kat mapasamak ti panagkanaig mi, kasanunog si Kog. Kaya may sa ti may isang aldaw manong name tulad ko siyo na mismo di balayda. Kaya niya mamunak ng boyfriend nak ni Catherine. Kaya kinasarita dak, di kinaganakin ko na. Pangasim barok, tata, sa aming iparit nga aga ti ayan ayat yo, iti balasang mi. Ngayon masapol agtempel kayawan. Sa kayat mi agturpos na anak mi. Laglagi pa palasang ko. Nga ti kakaisuna, kakaisiksika nga anak mi. Sika lain ti baraha mi. Ama bali nga pagsanggiram minto into no, agkapsot kami. Maawatan nyo kadi, tikas ka na kami nga nag-anak. Uwan dada, ikarik mga aramid ti bagayatan nyo. Sa alangan ni Catherine manong na imit nagkariyak, pati di ka nag-anak ken kuha na. Ikan nasiyat nga rin basta. Kanagamang kami nuhat. Tapat siya mga nasiyat. No, ipaulo met lang ti agbasa. Saan mo pala purporsen ti anak mi wan. Ipaulo na tagbasa. Mawag taktikita sa wen ni Father ni Catherine manong siyempre kas rukbab kan mga patungpal iti katulagan inibturak tirik na. Oray kahit ko kumama nung naming i-check-in suna. Nukasta nga, adagun daw yung mga ginarakop ka na ginagek. No, tag-check-inan ko na. Ngayon nagibturak manong. Awang pala panakpak na. Duwa agad duwa nga tawen nga Jack Pulus mabalin nga ikutan akanaig di girlfriend ko. Oray tani, naggraduaren. Siyempre, impapas ko iti sa bali manong. Ay, napa ko ma. Damat sa bali. Ngayon di kita mayat dita. Di kita estudyante nga kasapulan. Iti kurada nga prelims kada finals. Di kita kurkurang ti allowance na. Agkamtod ti tuition fee da iti pagdalan. Ado iti ti kakasta manong. Nang runa, no panahon ti prelims, so no mo midterms kada finals. Kasi tinapinsan manong name. Nakapasahero ak manong name iti estudyante akas kiniya Catherine agpadpada ti pagbasaan manong wine madlaw ko ini ngakit kitain na paparang ka diading manong kayat mo tiyan niya masapul ko kami ti pagmatrikulak mawatam na tantiket ko sa wine. Aday duldulim mo ta. Si kawit ading, alahan, 3 hours lang. Short time. O sige, hintaan. Manong name hindi ko dadakang palatidalan ngagturong iti hotel. Nagan mo ading, amon nga naskan nga amon tinagan ko, basta sweetheart ko nung latan. Oh, sweetheart?
Estudyante ka nga talaga. Uy, kahit ko una di makapagturpos. Nakuha rin ito na kanyak sa Sanchez. Taga Sanchez ha. Anang barangay. Diyan lungan. Ay, kasa? Ada mo mong diyan lungan, manong. Da kita alegre, kada baginon. Ori siya ka, jakbatin kayat nga bagat sinagang ko. Basta awagan ng ratan di sweetheart. May kamanukan, anong nga year mo? 4th year. Anong nga kurso? Commerce. Ama mo ni... Baka saan? Baka mamo, kapag the girlfriend mo nga estudyante? Bamlatan. Imagine naglatang isuna si ka. Oo? Baka napipintas ng isuna? Agkapintas kayo. Kaslaawan ang yaman nakadakwada manong nemi nga sumurot dalatan ti lalaki na ruwam da siguro. Kaya't dalang makapagturpos, imagine. Yung sakripisyo dan ti dayaw da. Yung napimpinaspid kit kasta ang datay makisex nga awan ti magunod da. Makisex da tapno lang makapagbasa da. Imagine. Iso na mismo timo na nga nangikaterwaten na manunimikit. Wow! Wow na wow! Nakapimpintas ti sukog ti barukong naman. No, pa'y amok ba nung naming adun ti nang karam kami ti itaman sanos. Damadlaw manong. Kano nga nang rugi ka kasto yadin? Idi fresh chilak pa lang. Wow! Idi naggapo akon sa Jaya Sanchez. Dutoy ako nga nagsapol ti mangmatrikula ka niya. Sino nga tinagdamo ka? Lakay. Alas, ala, ko sweetheart, napi na wala damdamagin. Umay kakit din. Awag isumutin nga ikat ko ti arwatik manong namikit nakiktot di makita na ti armas ko. Oh, sabsabali. Nagparintong mamatan ito sa ngwana kan isumutin ti mo na sakmol na. Uy! Di tamatan aking gatong ang giwat mo tinangisarkam. Kayat ko lang amin trip ko lang amin Magusto ak no kasano kabuntog na. Apo, nagmayat. Oratan pa'y. Talagang nagtangkin. Uri kagat-kagat at kasto. Ibang-iba ka nga babae. Manong name duwagat ko duwa nga tawen nga nag-ibturak na saan ko pulos nga tanagikuha ni Catherine tatong palak manong name tibilin kan tulad nga madati kadikas ara ito nga babae manong name nga nagsapol da ti pagmatrikulada pagbahit ti eskwela kat sumapol da ti mangted paragsaken da tapno maala da laeng iti da pagbayad da turpos da lang manong kaya po talaga mapahanan tiriknak manong neminuksot ko. Hanga dita. Induron ko niti kama manong nemikat sakbatin ate nang nagabukan kuana kadagit ibibig na. Iti imagination ko manong nemi ni Catherine tirumrumansay. Kadagit ibibig na. Iti tengged na. Iti barukong na. Kinaremkam ko manong name di kinito aman sanas. Oh, sweetheart. Oh, sweetheart. Sweetheart. Nagmayat nga biyag. At pagmatrikulak sa adami. Opo, mapne kakpay ti ika. Ragsak kanin nas. Double purpose Nagrararo ng roden team papabakti ulok manong nemi adda akong tinagbaitan di kiti legs di estudyante Ginaremkam ko manong nemi nga sinapsapan ko na nagdigo naburnok manong nemi
adananam na, daraman na. Adabang ina, kasla digo, manong name iti bulalo. Uno digo, iti napalog na nga pahalag nga karne, ti ugsa, nga naikan ti taba, ti baboy. Oh, sweetheart. Oh, sweetheart. Oh, sweetheart. Oh, sweetheart. Sweetheart lang nga, sweetheart man. Ito mayatan tiriknak ba nung naming pangkun ko namin inrusod ko. Oh, oh, sweetheart. Oh. Kasla kami la plus light kadakkel nakalukmag na, sweetheart. Oh, sabsabali. Adumatin nga lalaki, sweetheart. Ngam si kapay lang di. Nakasarakak ti kasri kadakkel. Kalukmag na. Oh, oh, mapne ka kunay ka. Orasan kan ngang baybayad. Oh, oh. Sana ka nang nagbaybayad, man. Numuna, tadi na kayat manong nimi ito sumanodeng na mabalin. Bagkeng kuha na manong nimi ta awan tinasken batanggarin na. Awan ti umlay keng kuha na. Ngayong siya ngay. Ngayong sa bagay manong nimi. No umlay akasta nga mariknak sa gidan to isuna. Lekat agungar tumanin, nag-uumingar tumatmanin ma. Hawang pulos manong nimi sinayang mga kanito ito unos ti talo nga oras. Inabrut na manong nimi. Oh, hindi sakbay nga rumor kami. Thank you, sweetheart. Laglagi pag-decide card number mo. Magdad ka, intad mo man kanya cellphone number mo. Saan yun, sweetheart? Ha? Di mo itad. Kasano nakasapulan ka? Saan yun, dito muna kin maudi. Itapa yun nakasara kaktikas kin ka. Ano na ganyan girlfriend mo? Tas sa pulik to? Nagipulong to. Loko ka, blackmailan na pa ya. Sige, marumorta ka natin. Biglang titid ko king kadati ko. Pagbayad mo, pagmatrikula, saan yun? Libre. Pangalang mo pagbasam. Pagbayad mo, di sumapulat sa bali. Ilibre ko na. Yung tangay pinaragsak na. Bahala ka. Diyos to manong na yung idad kong tulaing na kanagadi kakabsat ko. Dito'y ipukpukit ko nga dito'y packet the secret packet wallet ko. Di ba? Po ya. Nangarot kita. Okay, man. Anong nimiging ka nagturpuson ni Catherine kilidim na makastrek iti trabaho na ragsakak. Taori din Raquel na, dikit naganakin ko nga nagata. Kalayon hindi nga pasyarak sa Jawaleda, sa Jasulsuna, taga-sulsuna isuna manong ni Catherine. Kahit pasaray, paumyanandak, nagrunan no rabii, kahit sanda ko na pagawiden. Umiyangkan barok. Tata, umiyangkan. At ayubat nga rin ti pagawidan sa Nicolas. No pailapsam lang na dingras. Yan na, dingras, santo sarat, santo San Nicolas. Yung mga narigat na pagkatidalan. Ang mga madisgrasya ka, no adda masagang mo nga loko-loko kahit dadao ka sa mapasama ka. Panangisakit, panangigaga kaniyak, dagit naganak kang kuwana. Umiyanak ng awan, ti mapasamak manong. Naigat, dagit naganak ni Catherine. Ngayon kada iti panangabis ko keng kuwana, iti panagkasangay ko, impakadak kadagit ni Raquel na. Alain ka, balasan ko, kata kasangay ni Frankie. Yung pangasim baro ka, Frankie. Nasa isayaat nga paumyanam ni Catherine. Ngamiti agbiyahe kayo, nga rabi una yan, kat birthday mo pa eh. Nanarakat ka na yun nga agtudo. Minalim nga agtudo. Yung maumot lang yung ti abalabal. Dito yung pesulusunod ti kunayo tatang. Dito yung muna pagtaudan ti abalabal. Kalala, ang abalabal ti tapik. Kaya basta umyan to isunan sa ibalayaw. Wala tang, yamanak, namnamain nyo natalgad ti anak yo. Jack bye-bye ani Catherine. Kinunak manong naming
Ket kasto ni tiragsak ko kitamla kabstal no adda pa nagtalik ti tao ken ka. Agasam ngamin manong nemi na ibturan mi kini Catherine tinasurok nga duwa ket gudwa nga tawen nga di kam nagkanaig. Nga adawat latta iti pang prelims kada finals. Ngayon di adda iti pagtaingan mi sadya kaawakan lawag san min nga kinabailan tirik nami manong. Kalpasan nga nakaawid, dagit sa nga ilimi, tadabasit sa gana nga nagsasangwan mi kas celebrasyon di pa nagkasangay ko. Kat insarak ko manong nemi. Insarak ko tinubiyak, iti silid ko manong. Catherine, Frankie, nujak mariro italangag kasilad ta, di ba? Ha? Di ba layo no, umianak, sa bali nga silad pagturugak. Ngayon tatanda ka dito balay katimiyan ka. May masasilit. Kita nga tawat dyan nga mapasama ka na ta. Frankie, uri hindi ko mapailaing no talagang kayat ko nga talaga. Aman, no intag-check-in ko na kita saan ko nakpala ti damo. No aman ko na no, sige ko na ako. Kadi, Frankie, nabayag natin nga iliwag nga maramanan. Nagloko digit ka eskolak ka nakaramanin. Papaapahalan da. Kinunana manon nemi kat ikatanan nga inot terawatan. Manong nemi sa bali lang ipatpatig mo ti babae. Ad-ad tirugso nga mariknak. Kat inilstok mo tiyang inikat ti bahatok. Inikat ko ni pantalong ko nga nakiktot di makita na ti armas ko. Ala, abay, kabaylak nga tarita. No kabaylam nga isubo, kabaylam. Kati, isut pang testingam. Kati, ala isubo. Kabaylam, di ba? Kabaylang ata na nga, nalawat yung iwat ko. Ita babangarod, kita lumawan tumit Frankie, happy birthday. Dito hindi ka naragsakan ng birthday ko. Imagine 2.5 years. Ibaglagi din tatano kapag paparausak. Ha? Ano ta ko nam? Awan. Numailiw ka ti kastoy at sa baling nga babae. Sa bagay, mamati Nakadado kita'y agbasbasa iti pag nagbasaak ng kuha. Agsapsapol da iti mangtid katakwada ti pagmantrikulada. Napadasam ka siya eh? Awanan ti atupay ka sa Catherine. Frankie. Love me. We love you. Parang sa akin ka, nagsakta nga duwa. Madlaw manong naming nga talaga may sabsabalit di kiti mansanas ni Catherine. May gidyat manong naming di kiti napadpadasa ko na nga nagkidaw ti matrikula kanya. Usado. Ngem di kiti mansanas manong naming ni Catherine madlaw nga birhen takunan aray. Sakit. Inayad lang, inbayat. Nagmayat sakit na. Frankie, 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 Iyad adakmat manong nakagat-kagatan, di tinatangkin nga pasit ti mansanas na nagmayat ko na. Frankie. Nada kita nga asok ka na ring manunay ni Catherine kasi sutadad damang parugsukan niya. Pinadas ko manong name yung pababati ulok kat ingkalawan na matikayang na. Amok nga hampay nga nausatan ti kuweba asot ka po na nga mapilpilit nga darumual. Adalasang kabasit nga katas manong name ngem saan nga nabuslon at ti penaloktan ti ridaw tapno rumuar ti rugso. Frankie kayat kon. Tapno di kasi takat maimbuhang kong tirik na lokatamon titaluon. Nanyapay nga tinaramid ko ng Frankie.
Nabura kan ti kristal. Napisangin. Ti talon, ti langit manong. Nasuro ka duwagit ko duwa nga tawen nga nagtep-tepel kami. Kaya italaeng manong nemi nga maukritan ti langit tapno makastrik kami ngagpadpad. Sa bali lang manong nemi nagpimpinateg kayo ngagkanaing. Talaga nga na isang sangayan. Awang pulos ti ba naging kukunada kiti asok ka na ring Oh, Frankie. Oh, Catherine, Catherine, Frankie, alamanin kahit kumanin. Agpatpat nagta, Frankie. Nag-asawa kami di agangay kay ni Catherine manong nemi ket nadaan kami ti duwa nga anak. Numampay winarni nga anak kami din ti doktor kapot ada sakit ti asawa. May isa nga babae ken may isa ka lalaki. Nagsarden nga nagubra edi daan ti anak ti asawa ken edi makarik na ti sabsabahan ti bagina. Tananaka mo banong gayam adda sakit ti puso daytoy. Kumakit sa anin nga mapalubbusan pa ngagsikog. Takuna edi ti doktor nga napegkad ti panagpasngay na iti anak. Ngem sa amimat nga matep-tep palang tirik na. Agkanaig kami kasagasawa. Aramidan mi met pakaragsakan tirik nami. Nagaramat iso na ti contraceptive pills. Kas iti panagusar iti pills. Ngem insardeng na idi. Tadamarik na nga negatibo iti bagina. Kita na nagpaikabil pa iti IUD. Tapno di kastakidlap din na ti egg cell ken sperm cell nga agtipon during the time of intercourse. Ngimnas dawak tanadaan ni Catherine Tsikog, nagsikog. Sinulsud ko idi ti espesyalista nga mimbagana nga dakakasta mapaspasamat. Nga mabaling nga saan uno mabaling nga di napupuutang nga naikat ti IUD. Nang rurangatan no mapagaw atak, siyempre maperdi. Agliman idin nga bulan ti sikog ni Catherine ti may katlo nga bungami. Ket kredi nga warik na naman nung naming yung baga na saan nga makaangas. Itarin ako ng ospital. Imbalagip ti doktor ti status ti Catherine ano mabalin sang kuman ngagsikog pahay ngam anyang arod ket anyang arod teramidan mi. No di agdaw-dawat kini apo kararag kami nga mespal ko matibiyag na. Wen maispal da nga duwa iti pasngay na anak mi. Nabayagan nga saan nagbannog ni Catherine manipuri di addan anak mi. Siya kundi ang saksakad mga saksakad ti panagbiag mi. Double work ako nada overtime. Nga magkamtudlat ta, nang runak at mangrugin nga agadal na giti duwangan inaw ng anak mi. Sekundarya ken elementarya mano. Sa adaman ng mainayon nailakod da katugangak, tidaddo mga talon da sa diding ras, takayad da tumulong ka na kami. Ngem nasapa nga manong nini, apimusay di katugangak nga lalaki. Kadadala nga rodan manong nini, lakod da amin nga nabati nga talon. Dedi laeng sular, dedi balay, dedi laeng sular, ken balay, tinabati, panakasanikwada, nga isuti nagyanan mi nga kasawa. Naimbag manong nemit at dati katugang nga babae, nga tumulong, nga mangkita ka rin anak mi. Kaya ni Catherine, agkurang manong nemi, agkurang ti kasapulan. Saan ngumdas, nang runa no kasta, nga, kapananan. Nang runa no andag sakit nga anak mi. Tadamat idin timawd nga sakit damanong nemi asma. Kasla inheritance ako na. Takas tamat ti sakit ni Catherine nga tawid manong nemi di kita anak mi. Naimbag dada di kita na iyat. Anak nuan na imbag na kem nga kabagyan ni Catherine. Amayat at tumulong. Ngem sagpabinsan matlaeng. Kung manong nemi. Natakamat ko pa yan, di rakkel ko. Imbag na nakapagturpos idin, di duwakapsat ko. Kaya adan trabaho da. Isuno ka manong nemi, tinsigida nga mapangko pagpatulungan. Kasto tinagtungpalan ti biyak mi manong.
tricycle driver ra, nagasawa kami, agtrabaho, ngayon nagsarding idin, dan duwang anak mi, sakit na, adatimahod nga sakit na. Sa ita, may katlo si kugna, delikadon ti kasasaad. Adon tinalako da, nga saan ikwada, manong nemi, asit gakon da kiti kakabsat ko, tapautangan na, pautangan da kuman adin ko. Alam mo manong ko, manong ka dito masapol mo. Kasto ni matnukat panagyaman ko, mabalin siguro nga mo dawat nga talyawan ti utang da, kabuta siya editi, magkangrunangan ng papabasa ka na kwada. Kita mo natibyagan niya. Agpaiso tayo magsasaw manong nami ano adda imulam kadadan tumitlapitem. Kasta ti kaya rigan mi ngagkakapsat. Siyak edit timulong kaya nagsakripisyo. Kabayatan iti inta panagadal. Mamati akdan manong nami ti pagsasao iti English. Charity begins at home. Nalaos ti ba nagdanag ko iti naaldawanen. Dimtengan ti kaaldawan ti panagpasngay ni Catherine. Gabotoy nagpili nak manong name ti doktor. Agpili-pila ka, mister. Nagpagad ti pasyente nga ganak. Siya sino ti kayat mo nga may spal. Kaya no siya sino ti may sakripisyo. Kadakwadak. Ti ina, uno ti anak mo. Oh my God, saan dok? Pangasiyo, ispalin niya idang nga doa. Ipatpatag ko ti asawak. Kahit kalik ang umakman nga mispal ti anak mi, ti may katlong anak mi. So please dok. Arami di ti amin na pamuspusan. Agkararag ti kinapo Diyos. Wen manong name agyaman dok ko na. Kaya di tamarog yan, ti pa naglabor ni Catherine, kaya naipanin ti silad nga paganakan na delivery room. Inaibak na giniduwangan anak mi, ti chapel, ti hospital, dito nga nagkarkararag kami. Awan sa bahay nga nawawagan mi no saan nga ni Apo Diyos manon nemi. Ni Apo Diyos. Aking gasto na itiragsak ko, kaya panagyaman ko di Diyos, gabuta, naispalmat lang na kita gina, may isang nalumpong lalaki, tinipas nga iti asawa. Pa, nagyaman tayo ti Diyos, may katlo da ito yung milagro, tibiyag ko. Naimbagunan na po Diyos, kinuna ni Catherine. Nagbaling inspirasyon ko na kiti agiinak, no kasano iti aktibok, kinagkagat ko ng agtrabaho, mas adadaman itan, tadublyak titignay ko, talun di kiti anak ko. Kasta ragsak, kan panaganais ti kasasad ti pamilyak, aging nga duwa idin, at awen tinauding anak mi, bigla idin saan nga makaangis ni Catherine. Pa, saan ka makaangis? Pa, tulungan nak. Catherine, tulungan nak pa. Saan ka makaangis? Itara na ako dito sa ospital. Intaray ko iti ospital manong naming ko na ti doktor. I'm sorry, Frankie. Dead on arrival ti asawa mo. Saan? Sana po dok? Saan nga natay? Sana rumingo matay ti asawa? Saan nga mamalin, dok? Saan? Oh, Diyos ko na yun ngay mga ibabawi yun, timbaga yun, doktor, ibabawi yun. Ladingitan mi. Kasta ko na manong na yung isang sangit ko. Kasta ko na yung isang sangit ming agama. Kasla nagtupak ti lobong kanyak aglulukan nagititubang ko kat nakusbuak. Hinapot ko ti rupa ka nagsangsangit saan nga matay ti asawak. Saan nga matay ti asawak saan? Naispal iti talong anak manong nemi. Ngimti saan nang panaganak kat simken ti sakit ti puso. Saan naman tayo nga nalasan? Nasakit nga awaten tigasat, nasa nga awatek tinasapa nga sisina ni Catherine. Kasano pa iti bihag na kita anak ko. Awanan ti inada nga mangipaay ti dungo ken pamatig. Ay ayak na kita anak ko. Kadyak kabaylan nga paklayan ti krus nga impalay ni gasat kanyak. Catherine,
Happy nga pinanawan na kami. Ipatpatag ka. Ipatpatag na ka. Langit anak mo. Papa, awanin ni Mama. Happy nga pinanawan na tayo ni Mama. Kinunati na inaudi ng pasngay ti asawa. Kada doon timulong na itulid mi, ti bangkay na, iti umiso nga panungpalan. Kat kastoon iti sangsangit ko. Sangsangit mi nga agama. Di mabubus, di agsarday, di kitiluwa. Kasla, na alas lang nga tagdagainip day di nga sisina ti asawa. Kat nakabaybayag nga nailuliwag ko, nailuliwag mi. Nagrigat. Naimbang, tada ti katugangak, kakadwami ti pagtayan mi. Kat iso, tinagbaling nga ina, nga agserbi ka na kita anak mi, kani Catherine. Ang karigatak manong na imi, tinagbaling nga native care, ang kalikagum ko, tinagtrabaho, anaimbag, kan nasimbeng. Kaya nagamyaman kada kiti ado nga kabagyan mi, kabagyan, kan tigiti katugangak, kabagyan da Catherine, nga da sa Hawaii. Akang kanayon da nga tumulong kada kiti kasapulan mi. Umdas idin nga isuda pa yan, manong nemi ti bangted ti pagbasa da kiti anak ko. Nakapagturpos da kiti duwa nga inawa ng anak ko manong. Kahit tagad adal palaing ni Junior nga inaudi. Namnamaek nga sumarunong tumat nga agturpos. Wen, ore awan, de Catherine, manong nemi. Napagturpos ko, dagiti duwa nga inauna. Ken sigurado makapagturpos tumat ti inaudi wano buratek. Babayin kanyak, panagsalukag ko, ken tulong dagiti kakabagyak, ken kakabagyan, de asawa. Dito yan, nga gibusak, ti baset, ti napalabas ko, nga aslay di kalmalayang manong. Kaya ka manaklaon na ti anus mo nang ibasa. Kaya thank you mat kaniya, Sir Saldi Kudal, ti parang isurat na, kaya parang ipatulod na ken ka. Dito yun, anong mga surat ko. Thank you, and more power to your program. Sabi ko matadamat na ibatik nga adal, liwliwakin pagsarmingan tibiyag, karikiti padak, nga nagdingag ka nagbuya. Tuyag yaman nga paghaya mo, Frankie, edi San Nicolas, Ilocos Norte, inornos kanin surat ni Saldi Kudal, edi Barangay 8, San Nicolas, Ilocos Norte. Thank you mat ka Frankie, amok nga agdingding ka nagbubuya ka, and thank you mat ka ni Saldi, edi pa nang isurat na.